nam kalijum jodid. We need kalium Iodide. Vodonik peroksid i deteržent. peroxide and some detergent. I boje za hranu da bi bio eksperiment. And food coloring, yeah. Ovako, prvo stavljamo kalijum jodid koji je zapravo katalizator. Again, we have a catalyzer, which is kalium iodide. On prouzrokuje čitavu reakciju, odnosno razlaže vodonik peroksid na vodonik i kiseonik. So it is basically the element which makes the reaction go and which dissolves the compound again into water and oxygen. Stavljamo boje za hranu. I will learn something. Now we're going to add the food coloring. Tu ćemo još malo da bi bilo bolje reakcije, jer zapravo katalizator ubrzava proces cijele She's reakcije. an excellent fusion scientist who wants to make sure the experiment goes well. So she will add more manganese dioxide. Right? Zatim dodajemo deteržent. No detergent. On zapravo pravi čitavu penu reakcije. So this is the main reason why we get a paste from the mix of compounds. I sada vodonik peroksid koji je 15%. Hydrogen peroxide, Zapravo on je 15%. jeste. Što bolje, može publika bolje da vidi čitavu reakciju, zato što je sporije. So the process will be slower and... Wow. Efektni. Very effective. I ovo je oksida redukcija, u kojoj se u stvari This is the reduction of the jeste. oxygen. Kiseonik je zapravo se redukuje, a oksiduje se jod. A šta je ta pena? A pena je zapravo proces čitave reakcije. A to je Odnosno, produkt? dokaz da se proces Kiseonik i onda se pena stvara. A zbog deteta, to je